više. Žao mi što nisam uspio snimiti. Ovo je početak mandata. I idemo sad gore i morat ćemo se tih 19 km vjerojatno opet vratiti nazad. Pa da vidimo šta nas očekuje. Već smo lagano umorni, vozimo se cijeli dan. Sad je 5:15, ali dobro. Do 6:30 ćemo izdržati. Samo mi nisu jasni ovi idioti što idu s tih kombijima vamo gore, koji ih vrat tjera, tako. Ali lijepo osvježenje, jel da, Josko? Opet on s kombijem. Koji su to likovi? O, Gajl, vidi ovo tunel. Oh. Najrađe ostati unutra, jel da? Oh. Miline. Probaj ustat malo. Vidiš kako je lijepo. Kako te hladi. Baš je dobro ovdje.
da sam bio u pravu kad sam rekao da idemo gore. A ovo je stvarno fascinantno s tim tunelima, tako, jel da? Ali ide ih još par komada takvih. Samo u stijene ispustno. O, da ih lepo. Ne smiješ ni gledat, a? Baš ja kažem koji se bojim visine da ti ne smiješ, a? Pa smo stigli, ja mislim. Ili ne. Treba to opet sve dole cijelo vrijeme kočiti. A? Da, da. Nema prema gore ništa. Doćemo na vrh i to je to. Uživo je još puno bolje nego na slikama. Osiguranje prva liga ograda. Tam još snijega ima u onome. Vidiš malo? Ali onda ne bi volio voziti dok kiša pada. Gle kud moramo, vidiš gore?
se ja malo udaljim. Jo, nije mi baš svejedno, mogu ti reći. I to je to. Ja mislim da dalje puno nema. Ili?